Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha kuri mwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nanone kandi muri iki gitondo cya tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025, nshuti bavandimwe mudukundire tubane namwe muri byinshi biba bigiye komeje kugenda bigaragara bitangazwa biba, ndetse nyamuneka ni ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi niho dukomeje kugenda tuza twibanda tureba ngo bihagaze bite. Twifurize benshi igitondo cyiza cy'umugisha, igitondo cy'akazi, yaba abari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu bice bitandukanye, abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi haherereye abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka tubane namwe rero muri byose, ariko twebwe ibyacu ni amakuru, nibyo tuba tugomba kugenda tuzinduka tubagezaho, tubabwira ngo bihagaze bite. Ni mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bihinduka, ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Nyamuneka ubutegetsi bwa CNDD-FDD biravugwa yuko bwaba buri kugenda bujya ku iherezo ukurikije uburyo ibintu bihagaze. Birimo biraterwa nyamuneka na pressure ikomeye cyane iri guturuka mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ariko nanone bigakubitiraho kuba imipaka y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'indi mipaka ihuza Uburundi n'igihugu cya Kongo yamaze kugenda ifungwa, aho bivugwa yuko abanyagihugu ubuzima bwamaze kugenda buhinduka. Turaza kugenda tukubitira mu bice bitandukanye tureba ngo uburyo bihagaze. Tuza kubabwira inkuru y'umusirikare ukomeye cyane mu gisirikare cya FDNB wamaze kugenda ashiramo umwuka. Turaza kugenda tubabwira ibyari byo. Turaza gukubitira mu bice bitandukanye bya kira gihugu cy'u Burundi, tuza kureba ngo bihagaze bite mu ntare Rushatsi, aho bivuga yuko nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se umwite Son Excellence ibintu byakomeje kugenda bihinduka, yamaze kugenda asubiranamo na bamwe mu bayobozi b'iki gihugu cy'u Burundi, yaba mu nzego za gisirikare yaba mu nzego za politike. Muraza kugenda musobanukirwa uburyo bihagaze. Igihugu cya Tanzania cyamaze kugenda cyemerera igihugu cy'u Burundi yuko bagomba kwifatanya mu ntambara zitandukanye bagomba kurwana. Impamvu ni iyihe? Murabizi neza yuko iki gihugu cya Tanzania ari igihugu kibanye, ndetse akaba ari nacyo gihugu bizisaha kikaba igihugu rukumbi gisigaye gifunguye umupaka wacyo igihuza n'igihugu cy'u Burundi. Ariko mu bihe bitandukanye igihugu cya Tanzania cyajya kigira uruhare mu bikorwa byinshi byo kugira ngo abaturage b'abarundi barebe yuko bagenda babaho. Ariko nyamuneka turaza kugenda tureba umubano ukomeye cyane uri hagati ya Jakaya Kikwete ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bavuga yuko iyi mibano yabo ishobora guhurira ku bijyanye no gushyigikira FDLR, cyane cyane yuko bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuza kuzira FDLR, kubera yuko murabizi neza yuko abasirikare benshi ba FDLR bari basanzwe bari hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ubwo inyeshyamba za M23 zahanganaga n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi mu bice bitandukanye bya Nord Kivu. Hari amakuru avuga yuko n'abasirikare benshi ba FDLR bari basanzwe baherereye mu bice bya Rucuru, by'umwihariko mu bice bya Nyanzare, ariko nanone no mu bice bya Ruvunge biravuga yuko hari abaturage benshi, by'umwihariko abasirikare ba FDLR batuye muri biriya bice. Nyamuneka amakuru dutohoza kandi tubona avuga yuko benshi bamaze kugenda bahungira mu bice bitandukanye bya Cibitoke muri iki gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa yuko rero intambara yeruye kandi ikomeye cyane ishobora kuzaduka hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye we yagaragazaga yuko mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kibanye, ariko ngo cyifuza kandi gifite umugambi ukomeye cyane wo gutera igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda nta kintu na kimwe ruratangaza, ariko amakuru yakomeje kugenda atangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, niwe wamaze kugenda agaragaza yuko igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gishyigikira FDLR mu bikorwa byabo bya buri munsi, ndetse ngo umugambi wabo hari yaba ari ugushyigikira mu by'ukuri iyi FDLR ikaba yakomeza ibitero byabo ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Turaza kugenda tureba mu badede uburyo bihagaze, ubwo ni mu Kizuru imbere. Twamaze kugenda tugera mu ntare Rushatsi,
Nare Rushatsi, amakuru ari guturuka nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akoze disikuru ikomeye cyane agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kigomba kwicara kiryamiye amajanja kubera yuko umwanzi nawe adasinziriye. Byamaze kugenda bitangazwa yuko abasirikare bandi b'igihugu cy'u Burundi bagiye koherezwa hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko ibi ngibi bikaba bigiye kugenda bikorwa. Nyamara Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, amaze iminsi agiriye inama perezida w'igihugu cy'u Burundi yuko bibaye byiza bareka kongera kurungika ingabo zabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ariko nyamuneka Perezida Evariste Ndayishimiye, ukurikije umubano w'akadasohoka afitanye na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, yamaze kwemera yuko agomba kongera ingabo ze mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo bakajya gukomeza guhangana n'ibikorwa by'inyeshyamba za M23. Nanone kandi andi makuru dukomeza kugenda tubatangariza nuko ibintu byamaze kugenda binakarata, nubwo bwose Perezida Evariste Ndayishimiye we ashaka kohereza ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko yaba abasirikare yaba abandi banyagihugu by'umwihariko bari mu nzego zikomeye zifata ibyemezo mu gihugu cy'u Burundi bo ntago bemera impamvu yo kohereza abasirikare ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kuko mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda bajyayo, ariko nyamuneka bakagarurwa ari imirambo, nyamara imiryango yabo ntihabwe impuzamarira. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, by'umwihariko turebe muri CNDD FDD, turebe mu bice bitandukanye, turebe ikijyanye n'isaka rusange rikomeje kugenda rigaragara mu bice bitandukanye, yaba muri komine Mabayi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, tuze kureba ibibazo by'umutekano muke, aho byikangwa yuko Tabara ishobora kuza kwinjira muri ibibazo biri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko nyamuneka ibyo byose nibyo twaba tugomba kuza tubaramburira. Ariko nanone mudukorere subscribe, mudukandire like, share, ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose. Tangira umwaka 2027 mu gisirikare cy'u Burundi naho ibintu byakomeje kugenda bihinduka nyuma yuko Prime Niyongabo arimo arahabwa amabwiriza akomeye ndetse akomeye cyane na Perezida Antoine Felix na Perezida w'igihugu cy'u Burundi ni Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko Prime Niyongabo nk'umusirikare ukomeye cyane, mu by'ukuri we yakomeje kugenda agaragariza Perezida Neva imbogamizi zihari kuba yakongera kurungika ingabo ze mu gihugu cyangwa se mu buseruko bw'iki gihugu cya Kongo. Prime Niyongabo ntago byumva neza, ariko nanone siwe utabyumva, ahubwo n'abasirikare bose muri rusange bamaze kugenda bamubwira yuko agomba kubanza kubaza Neva icyo yaba arwanira ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse banamubwira yuko agomba kubavuganira ku kijyanye n'imbogamizi bahura nazo ku mirongo imbere ku rugamba. Bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi bahungiye mu bice bya Karemi nibo mu by'ukuri mu mashusho ndetse n'amajwi aherutse kujya hagaragara bagaragazaga yuko mu by'ukuri bagowe bikomeye cyane n'ibitero bikomeye cyane by'igihugu cyangwa se by'inyeshyamba za M23, aho bivugwa yuko abasirikare b'u Burundi barimo baragenda babura uburyo babigenza. Inkomere zakomerekeye mu mujyi wa Uvira, biravugwa yuko hari abakuwe muri uriya mujyi wa Uvira bashyirwa mu bwato barambukwa bajyanwa hariya i Karemi, ariko nanone biravugwa yuko bari kugenda babapfana nyuma yuko bari kubura imiti ndetse no kwitabwaho. Ikindi kandi abandi basirikare b'u Burundi bari muri biriya bice bya Karemi barataka inzara ikomeye cyane, bavuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye yaratugambaniye kubera yuko ntaza no ku mirongo imbere ku rugamba ndetse nganabaririze amenye ngo amakuru yacu nayahe. Ibyo rero ni ibikomeje kugenda bituma n'ubundi Prime Niyongabo abwira Perezida w'igihugu cy'u Burundi yuko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo mu by'ukuri bibaye ngombwa bashyizemo inyirabwenge bayiharira abakwiye kuyirwana, igihugu cy'u Burundi kikaba cyagenda kiyikuramo. Turaza kugenda tugaruka mu bindi bice bigiye bitandukanye by'iki gihugu cy'u Burundi, tuza kubabwira imikwabo ikomeye cyane isakwa ridasanzwe, ariko nanone biravugwa yuko rwose imbonerakure mu bice bitandukanye zamaze kugenda zikora ibikorwa bidasanzwe, ndetse abaturage bamaze kugenda bahamuka mu buryo budasanzwe bagira bati izi mbonerakure ntago byoroshye habe na gatoya. Nk'ubu ngubu imikwabo ikomeye irimo irumvikana mu bice bitandukanye, yaba mu Cibitoke, yaba mu bice bitandukanye, yaba mu bice bya Gatumba ahangaha herereye inkambi z'abakongomani. Biravugwa yuko nyamurera habi cyangwa se bikomeje kujya rudubi. Impamvu ni yihe? Igihugu cy'u Burundi kiravuga yuko u Rwanda rwaba rurimo rurategura ibitero bikomeye cyane by'umwihariko byo kubagabaho, nyuma yuko mu by'ukuri hari amakuru akomeje kugenda avuga yuko
igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye cyakomeje kugenda giha umwanya abanzi b'u Rwanda, ndetse FDLR murabizi neza yuko abari bari mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru bose bamaze kugenda bahungira ngo mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero byahise bituma mu by'ukuri tension izamuka hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye son excellence w'igihugu cy'u Burundi we yamaze kugenda atangaza yuko yiteguye intambara n'igihugu cy'u Rwanda, ngo kandi intambara y'u Burundi n'u Rwanda yo ikazaba ari intambara ikomeye cyane. Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye yaba arimo arikeka cyangwa se yikanga intambara hagati ye n'igihugu cy'u Rwanda? Byaba biri guterwa n'iki? Ibi byose muraza kugenda mubimenya mubisobanukirwa gatanu kuri kagenzi kako. Nanone kandi mudukunde tuza kugenda tureba ngo bihagaze bite muri uriya mujyi wa Uvira nyuma yuko inyeshyamba za M23 mu by'ukuri zifashe icyemezo cyo kwikura ku bushake muri uriya mujyi wa Uvira. Ariko nyamuneka leta y'Kinshasa yo ntago ibyemera habe na gatoya, ndetse biravuga yuko ku munsi w'ejo hateranye inama ikomeye cyane iyoborwa na Minisitiri w'itumanaho mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya, ndetse aza gutangaza byinshi bikomeye cyane, agaragariza amahanga yose yuko ngo by'ukuri ngo M23 ndetse ngiyi mitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi umujyi wa Goma n'umujyi wa Uvira baracyawukontorora, ndetse ngo nta nakanunu kuko mu by'ukuri iyi M23 mu by'ukuri yaba izikura muri uriya mujyi wa Uvira. Turaza kugenda tuharebera uburyo bihagaze. Nibyo indege ikomeye cyane yaraye igaragaye hejuru y'ikirere cya Goma nyuma y'iminsi myinshi itandukanye, mu by'ukuri ibintu bikomeza kugenda bisa naho bidogera. Ibi byahise bituma abaturage benshi bacika ururondogoro, bamwe baribaza bati ese ikibuga cy'indege cya Goma cyaba cyatangiye kongera gukora? Abandi bakomeza kugenda bibaza ese byaba byagenze bite, ese yaba ari intambara iri gutegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa? Ibyo byose rero mu by'ukuri byahise bituma abaturage mu by'ukuri bacika ururondogoro, ndetse bagira n'ubwoba bukomeye cyane, bigaragaza yuko mu by'ukuri ngo igishoboka gishobora kuba cyagenda kiba ari uko igitutu mpuzamahanga by'umwihariko kuri uyu mutwe w'inyeshyamba M23 ngo cyaba kigiye gukora mu buryo budasanzwe, noneho ngo ikibuga cy'indege cya Goma kikaba cyagenda gifungurwa. Ni igitutu mpuzamahanga, aho bivuga yuko umujyi wa Goma abaturage bagaragaje ibyishimo bivanze n'urujijo nyuma yo kubona indege iguruka hejuru y'umujyi wa Goma mu masaha y'umugoroba. Ibi byabaye mu gihe ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kimaze igihe gifunze bitewe n'intambara n'umutekano muke umaze igihe urangwa mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukuri kugaragaza ko indege kwatewe, ndetse benshi kwibaza byinshi inkomoko yayo, intego yari igamije, ndetse n'ubwo nyakuri cyangwa se n'ubwoko nyakuri bw'iyo ndege nanone ntibiratangazwa ku mugaragaro. Bamwe mu baturage biravugwa yuko babifashe nk'ikimenyetso cy'ihinduka rishobora kuba riri gutegurwa mu ibanga, mu gihe abandi bagize impungenge z'umutekano bibaza niba hatari hari ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare biri kugenda bikorwa. Nanone kandi turagaruka Uvira tubabwira yuko umwuka mubi n'igitutu ku baturage. Ku rundi ruhande Uvira umutekano ukomeje kuzamba. Mu butumwa bw'amajwi bwakiriwe kandi bugenzuwe ku rubuga rwa Tazama RDC Info, iki ni igitangazamakuru cyandikira ku butaka bw'igihugu cya Kongo, hagaragaramo abayobozi b'inzego zibanze mu duce dutandukanye tw'umujyi bahawe amabwiriza yo gukusanya abaturage hagamijwe urugendo cyangwa se matching ruteganyijwe ku wa mbere tariki ya 22 Ukuboza umwaka 2025, rwatangajwe ko rutegurwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ubutumwa busobanura gahunda y'ibikorwa by'uwo munsi, bukagaragaza ko abaturage biteguye uru rugendo bashaka kwinjiza abaturage mu bikorwa byabo, ndetse mu buryo bushobora gusobanurwa n'abasesenguzi nko gushyirwaho igitutu kubashora mu migambi ya politike ndetse n'iya gisirikare, cyangwa se kubakoresha nk'ibikoresho by'itangaza bitekerezo mu buryo butandukanye. Kubera impamvu z'umutekano, ijwi ry'uwatanzwe ayo makuru nk'uko bigaragara iki gitangazamakuru ntabwo kigeze kirigaragaza, ariko nanone bikavuga yuko igitutu mpuzamahanga n'imikoranire mishya ya diplomasi ku rwego mpuzamahanga, igitutu ngo cyaba kiri ku gihugu
igihugu cy'u Rwanda gikomeje kwiyongera nyuma y'uko rushinzwa n'inzego zitandukanye gufasha no gushyigikira umutwe witwaje intwaro wa M23. Abasesenguzi kandi b'akarere k'ibiyaga bigari bagaragaza ko ngo u Rwanda rushobora kuba ngo ruri gushaka kwiyegereza Uburusiya nk'uko bigenda bigaragara mu rwego rwo gushaka inkunga nshya ya diplomasi n'iya gisirikare, mu gihe umubano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ugenda mu by'ukuri urushaho kuzamo agatotsi gakomeye cyane. Ibyo ni bikomeje kugenda bigaragazwa n'icyo gitangazamakuru cyo ku butaka bw'igihugu cya Kongo nk'uko bakomeje kugenda babyandika. Ariko nyamuneka twari twabwiye yuko mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo naho harimo haragenda habera imirwano ikomeye cyane. Ni Kivu y'Amajyepfo ikomeje kugenda iba kasamutwe na gaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba, mu by'ukuri bikomeje kugenda biba ibindi umunota ku munota, isaha ku isaha, niko ibintu bigenda bihinduka nyuma y'uko nyamuneka iki gihugu cya Kongo cyo cyamaze kugenda kigaragaza yuko cyiteguye gukora ibitero byose ndetse kikaba cyahangana n'ibirwa, ndetse M23 ikamukura i Uvira ikamwigiza mu gihugu imbere, ndetse abasirikare bari baherereye mu bice bya Poezero, mu bice bya Mikarati, Bijombo, Kenye ho muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi. Aba bose bakaba baramaze kugenda bagaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko nyamuneka ubizi saha intambara igezweho ni intambara y'amagambo hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, aho Perezida Evariste Ndayishimiye we yamaze kugenda agaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda cyaba kirimo kirategura ibitero byo kumugabaho, ndetse uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi we yaba yiteguye cyangwa se yaba aryamiye amajanja. Ngira ngo mu mbwirwaruhame ubwo yagezagaho abaturage b'igihugu cy'u Burundi uburyo umutekano w'igihugu uhagaze ndetse n'ubwo buryo umwaka usoje bimeze, nibwo yaje kugenda atangaza yuko mu by'ukuri ingabo ze zaba ziryamiye amajanja, asaba abasirikare, inzego zitandukanye, imitwe yose ya gisirikare yuko bagomba kuryamira amajanja, kubera yuko ngo umwanzi yaba arimo aragenda asatira cyangwa se agenda runono ashaka kubatera. Ibyo ngira ngo turaza kugenda tubibarambura tubabwire ibyaje kugenda bitangazwa ndetse na reaction y'abaturage y'uburyo bihagaze. Muri CNDD FDD bo baravuga bati nyamuneka ntabwo Perezida Nefa turi bwongere kumuha icyizere cyo kuyobora Abarundi mu gihe cya manda y'imyaka 5 iteganyijwe, by'umwihariko amatora akaba azaba mu mwaka wa 2027. Ibi ngibi rero ni ibyamaze kugenda bitangaza yuko uyu mukuru w'igihugu nyamuneka ibintu bitoroshye habe na gatoya. Nubwo bwose Perezida Neva abashishikariza ingabo ziwe yuko bagomba kuryamira amajanja ndetse bakitegura n'ibitero ngo bashobora kugabwaho biturutse ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, nubwo Perezida Neva we yamaze kugenda agaragaza yuko iyo ntambara mu gihe izaba ishojwe ku gihugu cy'u Burundi nawe yiteguye kwita asubizanya ingoga n'imbaduko, by'umwihariko akaba ngibitwaro bye byose by'u Burundi yahita abyerekeza i Kigali nk'uko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze kugenda abitangaza. Ariko mubyibuke neza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu mwaka ubwo Perezida w'igihugu cya Kongo yarahiriraga kuyobora iki gihugu cya Kongo, Perezida Evariste Ndayishimiye imbere y'idarapo ry'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba yafashe ijambo avuga disikuru ikomeye cyane, agaragaza yuko ngo yaba afite gahunda ikomeye yo gufatanya n'urubyiruko rw'u Rwanda gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. We icyo gihe yagaragaje yuko ari ubutegetsi bw'igitugu. Ibi ngibi rero byahise bituma umukuru w'igihugu cy'u Rwanda we atabifata nkaho ari ibintu bisanzwe, kubera yuko abizi neza yuko ibi byatangajwe na perezida w'igihugu atari ibintu byo gukerenswa. Ni nayo mpamvu nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yashyizeho uburyo bw'ubwirinzi, ndetse bigaragaza yuko ibi byahise bituma igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo bahise bagaragaza yuko bashobora kuba bari mu ntambara runono n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nyamuneka uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi we bigaragara yuko aya magambo yatangaje yuko yifuza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ahubwo izi saha ariwe ukomeje kuba yaba arimo aragenda mu by'ukuri ibintu bigenda bihinduka cyane. Ibi rero bikagaragaza yuko umutekano utifashe neza hagati y'impande zombi, yaba igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutanibagiwe n'igihugu cy'u Burundi. Ndetse nk'uko bigenda bitangazwa uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi we yakomeje kugenda abigaragaza.
nubwo bwose ari probleme externe cyangwa se externe probleme externe, mu by'ukuri nuko hari n'ibindi bibazo mu gihugu imbere cy'u Burundi. Biravugwa yuko kubera ibibazo by'inzara, umutekano muke ndetse n'ubwoba abaturage bafite, ibi byamaze kugenda bituma harimo haragenda haba ibikorwa bikomeye cyane. Hari isakwa ririmo riragenda rikorwa mu nkambi z'abanyamurenge ziherereye hariya mu bice bya za Gatumba, aho bivugwa yuko rwose igisirikare cy'u Burundi kirimo kirirara mu mihana y'abaturage kikabasaka kubw'ubwoba bukomeye cyane, bakeka yuko ngo izi nkambi zaba zicumbikiye bamwe mu bagambiriye guhungabanya ndetse umutekano w'iki gihugu cy'u Burundi, nk'uko Perezida Neva we yakomeje kugenda abitangaza, agaragaza yuko ngo M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ngo baba bari gushaka kumutera, ndetse ibi byahise bituma hagenda haba imikwabo ikomeye cyane iri kugenda ikorwa n'imbonerakure ndetse n'indi mitwe ya gisirikare iri kugenda isaka abaturage mu bice bitandukanye by'umwihariko bya kiriya gihugu cy'u Burundi. Ibi rero ni ibigaragaza yuko ubutegetsi bwa Gitega bwaba bufite ubwoba bukomeye cyane, ndetse Perezida Neva we agaragaza yuko ngo mu gihe amahanga atari buze guhagarara kigabo ngo bakurikirane iby'iki kibazo kiri hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, ngo igihugu cy'u Burundi rwose gishobora kuza kwirwanaho kigahangana n'ibitero by'ingabo z'u Rwanda ngo byaba byagiye bibagabwaho. Ibi rero nanone hari andi makuru avuga yuko nubwo bwose Perezida Evariste Ndayishimiye we agaragaza ibyo byose, ariko nyamuneka ngo akashobora kuba afite ikindi kibazo kitamworoheye habe na gatoya. Ni ikibazo kiri mu Adede imbere, hakaba ikibazo cy'imipaka yose yamaze kugenda yugarirwa, ndetse uyu mukuru w'igihugu we biragaragara yuko ngo atazongera mu by'ukuri kuba ingabo ze zagarurwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Impamvu nuko mu by'ukuri ibyo dukomeje kugenda tubona ari ibigaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu